آية مغنصبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لكن جمان كوتنا هجريا وجيني أرقمون غتي بي جمع دوني هجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني فلا سنغلو تاني سيدنا. ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغاني كله نصارو كجاتي بافولا أني مغاني كله كالونانينا بيو بيساباناي أمبي دورا بغو مسجد رزاق وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر آية. يكون ثم الصلاة على في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. على كلمة في الدرس التمنين على يا سبتاني كبتو في مرشيته من كان كبتوني على كلمة توته. على بنا تشيدن فنا كتشيدن سبتي أبا في كدو آية فنا لا kaciden ana kan nabi maya ko fana sabati ko bato fe wure site min ka bato ci anini ale alate ciden fana ciden de ko qur'ana kono ala kacha qur'ana kono tumama tumbe nyuni ni ke kabo ciden ka aye jonya de fo tumami atumbe ciden ka bonya na ka ye bonya ni karama min ke ciden ye ni tamaye kata Baitul Maqdisi ani sanna yele aye jonya de fo tumami atumbe qur'ana jigini fo ciden ka aye jonya de fo ni ya yiranna ko ciden ka to min kabbo kosobe oye ka fo Abdullah alaka jo tumami atumbe nyuneni ka kabo ciden ka aya ka jonya fo al-Isra'il wal-Miraj ya ka jonya fo Qur'ana be jiga ka ye jonya re fo tabarakalladhi nazala al-furqana ala abdihi ala tumbe Qur'ana jigini fo ciden ka akum masahira kacha masamminye Qur'ana jigi aka jonka tumama tumba bonya ni sana yele ako subhanalladhi asra bi abdihi layla ko saniya be masammin yetta makena ka jonye sufelala fa awha tumami atumbe kuma la wahu yorola ako fa awha ila abdihi ma awha akwala wahu ciya ka jomma ayi wahu min ciyama tumami atumbe nyoneni ke kabo cidenka ka kafiru kadde sayra ako wa in kuntum fi raybi mimma nazalna ala abdina akonna be shikala ne alay min jigi nka jonka
ni aya min fulen ni nyanya fo cogo mi ani aya min temena ube dilo nyogo naka fen fula irana tawhidi ala kelimte kaw batu don ke bawo bako kelimate tawhid aya min temena den resu temenena kala ka kelibanti ayra ala kelimte kaw batu foy kana faraka ani aya min fulen ni nye no farala nyogonka ube tawhidi kelima fula ubu korofo nye وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ni aya fula min fula min ye ube nin kelima fula ubu koro yiranna lakin shahadatu an la ilaha illa Allah tawhid al-qasdi me don ke wa ba fo shahadatu an la ilaha illa Allah ko tawhid al-qasd manaka alan yini ni kabaraw ye tawhidi wa shani توحيد المتابعة فلنا محمد رسول الله دوبا فوما قد توحيد المتابعة فكلاهما توحيد وفلات ديد توي قد توحيد لكن الأول توحيد القصد بأن يكون الأمل خالصا لله نفلو على كلمة توكبت فوي كنا فرقا وبا فوما توحيد القصد ما نبارب بكك على كلمة توي بارب بكك على كلمة توين وتبافو دي مكوتا هيدرو القشر بسكون كلا شكا سوريكا بالالا وثاني توحيد المتابعة فلما من نوبافو توحيد المتابعة بأن لن يتابع في عبادته شوى رسول الله يكبتولا يكنا تغفويكو يكبتولا نتشيدن دي يكبتولا كنا تغفويكو نتشيدن دي صلى الله عليه وسلم هذا مده نيو قرانا جاتمنا كتغشي يباسرو قرانا بانكندا كتا على كلمة كان بطو أبانكندا كتا تشيدن فنا كتشيدن ينا تغوغ كتا تشيدن دكاكو أنكنا تغو موركو قرانا بمنو نفلاني يغن شيرو چاما ألك آية دوبي أم لم يعرف ولك آية دوبي أفلم يدبروا أم جاءهم ما لم يات آباءهم ala ko yala mushriku ma qur'ana tasi ima jate ka tasi minawa ube pendo de nanu ulman namana ufawma o ko ala ko amu lam yarifu rasulahum wa hum lahum munkiruna donc qur'ana yoro chama ala kilimto kabbato ni ala yo sabati yoro mi iba suraba tuwaka ko ciden fana ciden de donc kayira bato be ka kalashi alaye ani ka tugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam ika ko bela ika tugu ciden fana ko ika ko bela ahala ko wayin kuntum fi raybi mimma nazalna ala abdina ako kafiruma ne alaye qur'ana min jigin ka jonka no kono na fili de be aula raybi do ba tawsir shika na ni shika bolendo nyon ko rodoni shika yere shikara min na shika sempulula arraibu yede shikara tenna ikonona fililala shikan min ni korona filibe nyogonna uba ko de marayb nabe shikala shikan min nyaw konona fili min jigin ka jonka donc ni yaira ka araddu ke mu'tazila ka ko ala be sanfe ka araddu ka fana ko ala be kuma parce que ala be qur'ana jigi et ala be sanfe de fana na ya sura al-qur'ana filina shikara shikan min ya qur'ana filin min jigin ka jonka min nin qur'ana yi fatu bi suratin min mislihi ay sura kelen nati qur'ana kono sura kelen aya nati min de ko mi qur'ana wadu suhadaakum akaka deme bagaw be wala suhadaakum awanakum ayaka deme bagaw be wala min dunillahi ni alate ni ala shentala himmo funye deme bagay na baw deme ni ala shentala aya be wala in kuntum sadiqin na ya surawu yacinya de fo ko cide nya qur'ana tiga kundela na ya surawu yacinya de ko alama qur'ana wa hauci de ma ko alama jigaka ko ayi qur'ana tiga kundela kafo na ya surawu yacinya de aw be ka fara nyogon kana ka deme bagabbe ni ala shentala akana ni sura kelenya uba kunin de ma atahaddi ka kafiru ku kadde shayra
ala yonati aya chama kono suratul qasas kono ala kuma qul fatu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin suratul qasas ala ko akafu kafiru ye afuye ku kana ni kitabe bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma o kana ni kitabu do ye kabo ala fe min kandane no kateme qur'ana ni tawreta ka ni ya soro cinya tigudo suratul qasas ala ko kana ni kitabu de min be ko mi qur'ana wa qala fi surati subhana min surati subhana suratul isra ala ko qul لئن استمعت الإنس والجن ألن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا سورة سبحانه ألا كو جنني هذا ما دي نو دي فرلا نيغونكا كو دي ناني قرآن نيغوناي وتشدا ناني قرآن نيغوناي هذا مو ينيغون دمده وهي سورة سبحانه تاي سورة هود ألا قوم يقولون افتراه أكو كافر باكي كافر كو تشيدني قرآن تيغا كوندلا قل فاتوا بأسر الصور مثله مفتريات واد من ستاتم من دون الله إن كنتم صادقين سورة هود ألاكو كافر باكي كافو كو قرآن تشيدني قرآن تيغا كوندلا مرمرا فوي كوهو فنكا فرنيون كوكنا ني سورة نيغوناي من بكم قرآن نو قرآن تيغا كوندلا نو نو فنا بسر وكان ني سورة نيغوناي من بكم قرآن ني تيغا تيغودو سورة يونس كنو ألقوا ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ألقوا من القرآن من فلمين من تسكت تكون ولكن التصديق الذي بين يديه من القرآن نانا كقرآن تيتيا من انتمناني وتفصيل الكتاب أنك القرآن حتى فرنفانساني لا ريب فيه من رب العالمين سكت القرآن قرآن فيت القرآن بورا دام فين تجي على فين أم يقولون افتراه ala ko bila maka kafiru bate kafo ko cidenye qur'ana tiga kundela qul faatu bi surati min mislihi ala ko fuye ko kana ni sura kelanyake min be ko mi qur'ana wadi man satatu min dunillahi in kuntum sadiqin abe shika mugo wele aka wele ko kawdeme akana ni sura ko mi qur'ana nyugona ni aya kalanate alay kafiru ko kadde shayra umashaka shike umashika shite wa yahira ko hada madin tesenin qur'ana la qur'ana alaka jigifende qur'ana alaka kuma de ciden matuga kunna na yasira bisaka tige kundala awa nimbe ayaw ya qur'ana kuno ni ala ya yira kafiru law fana kana nan nyona na ko ciden ya tiga kundala apare kana ni qur'ana nyona mais masel limbela donc ni ya yira ko dan fente senin qur'ana la dan fentese min qur'ana la masake do tirela ko mamun nasara ke do della kanane nasara kamale do nana hakili kanyi kosobe masake nya hakili kanyi abese sedelila o masake on ma ako islam de fulo ube munya ko nete islam ne kerekende awa ko ite do islam yala ako ne makote islam yala kamale intara atale ayere besi sebeli la kosobe akateli sebeli la akwa ye taureta sebe ka ke misuka sabai aye injila sebe ka ke misuka sabai abe do fara ka be do bola abe yoro do nyakambi atara do sebe qur'ana fanala ka do nagashala ka do fara ka nyakambi gafe sabai ako taureta nyakambi le minna sabira misuka sabana atara taureta tigufe awo ko tawrata fulere abe fere uya laje uya be fere uya be sale bolo ka wori dawo atara injila tigu fe ka injila ni fuka saba fule yu sabe uya laje uya be sabolo atara qur'ana tigu fe ko qur'ana fulere abe fere ko kan kan laje folo ke aku ya mina kan laje ka qur'ana ke ka bugo ka qur'ana fara uma swama donc ko yoro la le ya do ko kitabu be nyagamila ko qur'ana dan fente sala o kele anana masakin na kado islamiyala masakin ko mundo akoy de ma fo tero islamiyala ko
akon ne yere sagale kala de akon ye tawreta ke nusuka saba de ni injila ke nusuka saba ka do faraka ka do bola ka nyagambi uya be sambolo me nyo qur'ana yoro do de yelema doro ntara qur'ana tigu fe uyinka qur'ana ke kumbugo de kinyire bugo kinka qur'ana fara nyaado qur'ana tangalende do dan fente se ka hakilina dola dan fente se ka fe nyagambala fen tangalendo nyaado ola islamiya dina e dina kono silende inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko le de qur'ana jigale de be qur'ana kolosi dan fente se qur'ana la dan fente se ka fe nyagambala aha فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ألكو كافرون من ناموك نام شكناني قرآن يغنى أما شكناني سورة كم قرآن يغنى ولن تفعلوا هري أكاكم يفعل لا تسكا كفنا لن يتعبيدي أتسكا كأبدا نسيسا مسكا كي أو هري وقتنا تسكا كأبدا سيسا نام سكناني سورة كلين يكون قرآن يغنى نام سكا كي سيسا أو هري كوننا تولا تسي أتسي أبدا ولا فتحوا النار أو باكي قابل بالملين من كي قرآن لا أتسكا نانا يغنى يفنا awa yasira tasumanye de ayasira jahannaba tasumanye allati waquduha an-nas wal hijaratu tasumani alebe meneni hadama don ani farawde kulu abe meneni hadama don ni kulu de do ko ni kulu hijaratu kuma fula forala do ko kulu de do ala yudu fana da jahannaba kono jahannaba be meneni ye puruka jahannaba don kala jaba ponya Allah jabak gele ya uka ni kulu de bilalin de be jannaba kono be mene hadama denni jinna kafiru janga katali de kam do ko hijaratu kulu min fulen ni mushriku be kulu munum bato ika kulu mi tumba bato ala bi ka kulu inde farika jannaba jannaba mene na fulabe eni ka bato febe komi nana aya wore kono ko aw anabe fe munum batu abbe jahannaba lugode antum wama ta'buduna hasabu jahannama wama ya'budun ha la eko hasabu jahannama innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama aw anabe fe munum bato abe jannaba lowde do ko ola ibe kulu munum bato ko fara ala ka no kulu de be do jannaba kono wo tawsir ga ka kuma sahle abe cika ku fula be kulu do do jannaba kono o be mene hada maden kala jabali de kama awa mushriku yo kulu munum fana bato ini ka bato kembe me nyon soro jannaba kono jannaba be mene na fula be wa iddatu lil kafirina yawa nin jahannama ne ala ya labbe kabila kafiriye bo ahli sunna wal jamaa uya ira ko fula be kadala ko fulo ahli sunna wal jamaa ka abidala dala ko jahannama be arjannabe alay jahannama da abe alay arjanna da abe kele fulanna dala fana ko jahannama te bada de abe ni mo donna jahannama kono ye kafir kun kele iba kono bada jahannaba te ba bada arjanna fana te ba ubeyde kudai ute ba iddatu lil kafirin mun yayi ranna ko abe ala ko ale ya labbe kabila kafirin aya labbe kabila kafirin bo hadisa chaman fana be min bayira ko jahannaba be tire sallallahu alaihi wasallam tile noro yele mani sallila atumbe salli ako amru billahi al-qujaji ciden ko ale yoye jahannaba kono ko an no dombe fufa no fe sahih bukhari kono ani muslim ko parce que ale folo de bori bato do makka amru billahi al-qujaji ciden ko ale yaye jahannaba kono tuma mi ciden tile noro yele mana
ciden bo sallila ako alayo ye jahannaba kuna nudon de fufa no ciden ko ayen muso ye jahannaba kuno muso min jakumani mara kasiri ate jidama ate dumuni dama minogo ani kungo ye jakumani faga alaye muso indo jahannaba kuno sababu la ciden ko ayo muso fana ye jahannaba kuno ciden ko sahibul mihjani ako ayo ye jahannaba kuno sahibul mihjani o ye donye muso ewa dode do atumbe makka hiju wakati bere do de ba bolo bere in kun kurulendo bere do de ba bolo bere in kun kurulendo ni mogo be tawafula sisa aba ka bere mereke ikam minanna ni hakili make anofe ni asera kam minan sama kana yire mani minan beta abi kam minan sunya ni togo de la minna ye bere njilo ikam minan la ibora kalama aba fo haketo bere de dirola la aba boala ciden ko ni fana ko alayya fana ye jahannaba kono donc nunu ya yira na ko jahannaba be donc ninga famu arjanna be adilale lo kabila jahannaba be adilale lo kabila arjanna tebba ni arjanna dondo na kuna be kudai jahannaba tebba ni jahannaba de munun don na kuno nutul tebbo uba kuno kudai ninde aqidatu ahli sunna wal jamaa kaira jahannaba be bada aya sabana na la qur'ana ko iya do ka fo arjanna dumbe arjanna kuno bada o kacha qur'ana kono me jahannaba dumbe dume jahannaba kuno kafara ka bada ona na aya sabadela sura saba kono aya dobe innal ladhina kafaru wa jalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum at-tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada nimbe suratul nisa kono jahannaba de ko be dume jahannaba kuno abada ninya aya do suratul nisa kono aya fulana inna allaha la'ana al-kafirina wa adda lahum sha'ira khalidina fiha abada nimbe suratul ahzab kono ko alay kafiru danga aye jahannaba tasma minani ne bilunye ube duma kono abada aya sabana unana ومن يعص الله ورسوله فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا وبسورة الجن كنو دونك ألا يريا فوكا فراكا خالدين فيها أبدا كو جهنم دمب دومي جهنم كنو بدا ebe shika fo chogodi ko o jahannaba beba ebe shika fo chogodi ke tasuma beba ala yere ya fo aya sabakono sura sabakono qur'ana kono khalidina fiha abada ko be duma kono abada bo be kuma do dambe kata bun qaymu ma ko bun qaymu ko tasuma beba metumami abdurrahman sha'adi ari bun qaymu ka kitabu do e wasarahu shifaa'u li alili li bun qayyim تمام أيوة صره ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل شارم النبوة تمام أسير بن خيم ككميما نابا دفاقو تاسما بيبا أقول نيني بولي بغا بي يبي كرينتو بامورتيغي بي نيبي تيغليكي فان سين دولا يكا بامورو بي فنجي سان دولا بي سكا فنجي wakati dola ibe se ka fenje donc akonni nyenye oyede bun khaymu bolo boli baga bebe printo bamuru tigi be fana ni be tigeli kini ka bamuru wakati dola iba je ibe tige fenje donc akode bun khaymu so har na ya sura sabatira bolo do ba yira ko ma sabata bolo ne don kuma ko har no sabatira bun khaymu bolo qatawdo al kamalu lillah كم إمامنا مالك يمين فوق أقول ما منا من أحد إلا مقبول ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر
maliki ko mo shite aw na hada madawun tola fo ka kuma dobe mina ambe ka kuma do sagema fonnin kaburu tigi waya sura be ciden ka kaburu koro akofo ciden ni ciden te jiya mo to be ka kuma dobe mina dobe sagema donc tasuma be arjanna be tasuma te ba arjanna te ba وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تمامي على أيمين بلا أكدغوني كنا غو كافرون من كافرين على كتشيدوني تمامي على لا جابا من بلا أولوني آية لكتمي ala bina kuma fana ala ka jonyuno ala ka bisinyugo mo kunna dun mu'minu munu limana ni cidaw ye ala bina kuma ulu fana ka ala ko wabashiril ladina amanu akom mo ni sonjiya mo munu liman yara liman ya don she woro dedo antumina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لمن يجون سنين ورود يكلمنني علي يكلمنا لك كتاب جينوني يكلمنني على كتشيدوني يكلمنني ملكيوي يكلمنني دولباي يكلمنني لاتيغا هيرا منا جوما مغمون لمنني نوني لمن يا حقيقه وعملوا صالحات وكسوا في فنا بارانيوما كي بارانيوما سراتي فلا دي بارا باركا قلسي على كلمتوي اكب تشيدن كسنة صلى الله عليه وسلم بافو دي مكو بارانيوما ني باركه اما قلسي علي فلان كفويا يرالا اكيرا كومبا اكيرا فتنه اكيرا يرجيرا ني بارا ما قلسي علي اتمنا ودي الله يموني على كو انا اخنا شركاي عن الشرك من عمل عملا فاشرك معي خير فيه تركته وشركه ala ko jenyogo nawu jera be se ka kari nyogon ko ne ala be se ka kari jenyogo ko katema auka ni mogo ye barake ye femure paraneka au bara ina eni ka bara be mako tasila tarakitu hu shirkahu ewo aniye fulana paranne ala ka bara minna nya betto mbaw betto mako tasila donc bara nyuma o baraka khalashi ala kelempewde akati ala kelempewye asharati fulana baraka beciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam o fana dirla yemunye ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd akoni mugo niye barake bara min ninne ma nyamari inyamari ma ne ka barataka ikabara be sabima niye barake ne ka nyamari ataka ikabara be sabima donc bara nyuma fondi sarati fula ka sabatala ubaw fode ma ko bara nyuma ni sarati fula ma nyogon soro bara la bara nyumante akala sira alaye ni amake ciden ka sunna ka bara nyumante akera ciden ka sunna ka medusku makala sale bara nyumante Allah ma ko sitala bara nyuma ka kala sale akabbe ciden ka tasirama sallallahu alaihi wasallam bo ikabara fana kabbe ciden ka sunnama ani ciden ka tasira ko woro koloshiye ko folo ye munye asababu barake sababu ni be bara kede ko be baraji de nyina la alafe akasoro sababu do be bolo qur'ana ni hadisa minye dele qur'ana hadisa ko barake don ko yo misali ke minye masala jamana in kono maulidi fule afarla dinaka maulidi feti farla dinaka me nanye mogo minyin ka karase be maulidi feti mumba to iba fete ay ko cidende wolola ala cidende bangala ala
bo ambeta qur'ana ni ambeta qur'ana laji ambeta hadisan laji yala qur'ana aya be ube hadisa sahlen be min ne ciden ka wolo donke sababu ye kwanka fetanka wajulu kewa ate bon nate ni ote ayate hadisate min bayira ko ciden ka wolo don akan ka fete ka wajulu ke sanyelema no ayato hadisa sahlente o yahira e ba ke ka maulidi minke sababu wa ke ni sababu min kama delati kono asababu ikanin koloshi ko ni ba ke ala ko de la iba ke ni sababu min ya kasoro della sabatira sababu la qur'ani hadisa la nin koloshi min yakele fulanna al qadaru ika bara be silamiya sare bara min bilika bara hakke jate mina o kabbe ciden ka suna bara hakke jate mina misali la salli fana inani de eye salli fana ke woro ye ko bi ne fari fonena eye salli fana ke woro ye abe mina wa munna te mina parce que sariya ye hakke min dima ciden ye hakke min dima yi tugu itemenaka atemina al qadar hakke ka kolosi ube salli fana inani de ete tamala ete foila iko binne sigena ko jugu salli fana salli ka ke fulay tama dentiye abe minawa atemina parce que silame sare hakke min foye ima ke iba ko ninde mala qadar sabana al kayfiya barake choko kuroshi akabbe ciden ka tasirama ubo misali ke munye salli ji fule ibi tege fula de ko tege fara ko folo kinye da ko kana tinimbolola kana numambolola woki ikun salo kitiro masahu kana isheuna me salli ji ya ta ishendela ishen folo de ko ina ni kunkolo ko kai katilo musalo kana inye da ko kana bolo ko salli ji biya munne ka salli ji temina parce que chileme sariya la chide nya saliji ke chogomi akwa kata chogomi imata o chogola iba funinde mali kaifiya nani na alijisu kalite koroshi silamiya sariya ko ka bara min ka ye bara fo bato fo ko ka ke kalite min na ka ke chogomi ake o kalite la ninde nani na misali la sisa wo misali ake monye lahiya fule bahimatul an'am nyame misi saga ba nununde beke lahiya me silamiya sariya la so min nambe yelaka asogo duni dagalendo hadisa sahalewuna tara so de kantige ka ke lahiya abe minawa parce que silamiya sariya ko itikal lahiya bo kalite mununa imal lahiya bo la donc koloshi donc nine naniye duruna ajamanu ke wakati kolosi ajamanu ke wakati ibo kolosi mana bato min kanka ke wakati minna ake o wakati la bato kanka ke wakati minna ko wakati masala misali la sungalo fule sani sungalo in kana doko nyinan sungalo bena kala yala ube nyinan sungalo benne soro bara gelende la nebi inka sungalo su arajabala isunawa imasu fo sungalo min dire makika sube sode kono obe hiju beke erwa hiju kalo indela saliba kalo tiletana saliba kalo hiju beke odela me eko nyina anka hiju yele manka hiju ke sungalo ina hiju mbe minawa atemina parce que wakati me yoro min fora a wakati masi abo chogo kele na niye salli fana salla wakati nye abe minawa atemina fo wakati de kase uba fo ninde mali jamanu min ka kulo sininde duruna worona alimakanu ke yoro kulo side silamiya sariya ko bato min ka ke yoro mi bato inke o yoro la ni ma ko o yoro la fu bi bolo o misaliya munye hiju beke makade hiju bato yoro ulu be makade me aw ka jamana la tara yoro do e kireya ayere ko sanwo sakaw beta hiju ke o yoro la abe mina
ate hijula au ka jamana la ka yoro do kiriyawu yere ye sanyelema ko beta hiju ke yoro la ate mina parce que hiju be ke yoro mi o ye makka jamana de koy kata hiju ko yoro de la mais ni tara hiju ke yoro le ni wote hiju tiye ube itikafu min fule nanya fo itikafu be ke misiru de la mais e ka so yoro do ibi kan nafila salli ka so yoro do la iyo labbe ka sigi ka so kono ika salli yoro no ko be itikafu ke itikafu be dowa itikafu be ke misiru de kono donc doni ko ba wiya yira pour ika bara ka be tiden ka sunna man nin ko woro koroshi ka bara la ni nin ko woro koroshi ka bara la donc ika bara be tiden ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam donc bara ni masarati yere baraka kala sala aka be tiden ka sunna ma kisiri ni mabaka donc ala ko mo mun kera nin chogola والليمانية دسكون كنوا الليمانية حقيقة وكسو فو يبارا نموكي بارا من قرسل علي أبدنا تشيرين كتاسراما أن لهم الجنات الجنة دبين نوني جنات كرو يدي البستان نوغا فناغو فرو نينكا إري كتا إري دمنين هاري مين با كنو أتيه لغة الجنة يودي ناغو فرو مي يا قرآن لناكو جنات أدني sigi arjanna sodero arjanna sobe nemo ba kono bisukuma mire ula abada nyamu muye abada taluma deliku tiloma deliku ume abada warjanna de kono anna lahum jannati arjanna buye arjanna minni sigi arjanna sodo ni donna kono ba kono ibe duma kono abada nemo ba kono nema munu nyama deliku lu ya abada tiloma deliku me abada bisukuma deliku mire ula abada warjanna de kono warjanna sobuye tajri min tahtiha al-anhar arjanna min ni ko be boli ayiruni asankancho kono ko nani onana ayawrela ko do be ji ko be di ko be nono ko be dolo ko be suratu muhammadu kono ko nani o de be boli arjanna iru ana sankanto koro tajri min tahtiha al-anhar tahtiha atikum arjanna dugu koro de tahtiha yede arjanna iru na kasankanto jimbe boli koro aw arjanna ka ko munu fule ne nyawlu te boli dinga kono de ko mi dinga ka ko be chogomi arjanna ka ko to lare wulu be boli dugu ko kanade ka dingate bun khaymu yufa kanu niya kono anharuha bi khairi uqdudi jaraati subhana mumsikha min faydani ako arjanna ko do te bodi dinga kono de mesenia be masami nyamina te charifana ate chari kata yoroshi du ko kanna be boli odeka bal qur'an aya do be alako yufajjiruna tafjira ika arjanna ko be ka sagodela ni ko ka boli kata yoro me be taw yoro dela bal harim ni be sanfede ika ko ni be arjanna sanfe etasi sanfe ni ko jinga korta kana ima berna jimbe korta kisoro ibe yoro ni ko kata yoro be taw yoro dela ate boli dinga kono ate boli ko kono du ko kana ji ko be obe bolo ka sankancho no kairu kono di ko be obe bolo ka sankancho no kairu kono nono ko be obe bolo ka sankancho no kairu kono dolo ko be ane jiya dolo inte lajjatu lisaribina aletta mulende do mi bagaye ale ni jiya dolo inte telanya de jiya dolo niya mi kunkolo dimi ba no fe kono dimi ba no fe sugune ba no fe bana kuta ba no fe abi kiri abi hotel la garaka dolola kullama urzuqu minha min samrati rijqa waqati nu arjanna don so dota kaduma arjanna kono arjanna iri donna qalu hadha alladhi urzuqna min qablu aw bafo uye iri den dama ni iri denye o de fule ni nyemene don ko ni iride abeke arjanna de kono wakati arjanna de no sarawe no nana iridon do di aw masisa ayoto o ko fe no nana ne iride ngore aw yere ba ko iride min ngoni la ka yemin dama folo la nyona de fule ni nyede
kasoro folo la min dirima ani sisa min nana dima u bolendo ye chogola u fari chogo u kulari chogo me ba soro kadda mutekelenya ibe tuse iride bena akelen kelena damana damu dedo ani to kelendo ntekelenya nuna numa ni iride ba ko ani ona de damrama folo lawo u bere bolendo me u damu tekelenya do ya tawsiri nenye do ya tawsiri fana mana wa iride munun tumbe du jinya kono e tumbe iride munun du jinya kono no donna arjanna no nana no iride unye e o ba fan tumbe jinya kono nya iride munun du o do nyogo na fule nenye me na ni ya do ita kono ute damu kele ni ya do ita kono ute damu kele o ba fo qalu hada alladhi urjana min qabl wa utu bihi mutasabiha uyenyin dima folola ondo ona de fulen nye uyanyo ona de natin nye kasoro da mutakalanye wala hum fiha ajwadu mutahharatu hada made nimina I domne ke dumne nyuma iri de nyuma dunna ji ko bolilu fora mi fe nyuma mina hakili be jigi monna hakili be jigi musokola ni hada maden dumuni nyuman do ni fe nyuma mina iride nyuma nduna yedda musuru nuriye I hakili be da fe woreka oye munye oye furu musowe tumami mini fora dumuni fora iride fora ala ko lahum fiha ajwadu mutahharatu akofuru muso buye arjanna fana kono furu muso munu seniyalen mutahharatu nakirado abe seniya togo fulay beta arjanna muso ukununa seneyalendo ikene mala seneyalendo taharatul manawiyya wa taharatul hissiyya taharatul shawde kenema seneyalen kenema seneyale munye muratula daji tula nda kasabe bo ate sugune tula banakuta tula hari maniji kalobote bange joli kote murate muramin be bonnu kono ibe muramin boy disi kono katu asite daji tula nunju tula murate kasate da kasate bo kalobote donc bange joli kote bana kotate sugune tula mutaharatu ka kene mala seneyalendo ndin togola ukono na fana seneyalendo besen koni yani hasiriya ani akche koni yana besen koni ya kote jinya muso do be alama hinna mununa ube tasuma do chela ube posona di uchema uyere bu chefa jinya muso ibasoro abeche bolo meche ko mandaye abese ka posona di ma bese ka idabali abese ki faga me arjanna muso to yede ukono na seneyale no kene mala seneyale no ha besen koniyate ukache bosen koniyate ukache koniyate ukache hashinatu kono ukono no ne besen yalendo wa hum fiha khalidun ni arjanna dum donna arjanna kono kono ube duma kono utebo إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين من فنا تمام على تعالون دوغوسي قرانا كونو مشركولا تعالون دوغ لكم مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء تعالون دوغ يا أيها الذين آمنوا ضرب المثل فاستمعوا له ألكم مؤمنون يا أيها الناس ضرب المثل فاستمعوا له ألكم هذا مدو على يتعالي دوغوشي أيا اللمي على يتعالي دوغوشي أيا اللمي على يوفو سورة الحج كنو
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تمام لا ينين تعلم وشي ko hada madde wala talen do gosi aya lamme talen yemunye alako mushriku ma aw bake kafe munun bato ku fara alaka aka bato fin nunu utese ka lumugo dila lumugo hari mu be fara la nyogonka utese ka lumugo kelen dila na be pa awa hari ni lumugo ye femmina mugo minna wala ayika fenta itese ka mina lumugo ina donc aw mugo la fule aka bato fel la fule tuma me alay min tale gosi e mushriku ko ala yere kam masal bay munna betal lumugo ko fo qur'ana ko lumugo aka kuma kono ayawre kuna lako masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya ka masal ankabut attaghadita baita wa inna awhana libuyuti la baytul ankabut law kanu ya'lamun tale werela alako femunu mu'minu ni bato femuru bato ko fara alaka ukabato fu ninna fatula hera tu bolo tora tu bolo abe komi dalandalani na baka pendila uga ba fomu dalen na baka pendila dalen ka soyin fule atese ka finyemina atese ka jimina awa alakum mushriki kabato fembo chogodela hera tabulo tora tabulo atese ka foikiye nunu na ngona qur'ana kuna kacha tumami ala bennin talen nunun goshi qur'ana kono de mushriku ko kumunna ala bennin ke ala yire kabbo chogome ebeta ewa dalun de foika qur'ana kono ka kumala ebeta lumugo de foika kumala ala ko inna allaha la yastahi an yadriba masala awa ala ko ne ala temaloya ni ala temaloya ka talen goshi ma ba odatan talen min be komi soso fama fawa kube min be soso yere koro fama fawa tafsir kala ko to ya fula bala kube min be soso koro min be ndo ka dogo katime soso yere ka fama fawa do ko ube ni soso yere ka bo minye nin ka bo soso yere ala temmalo ya ka fen talen goshi min be soso koro ube ala temmalo ya ka fen talen goshi min be soso sanfe فأما الذين آمنوا من ألا يتعلن ننغشي مغمون لمن حقيقا لمن يرى حقيقا فيعلمون أنه الحق من ربهم ولو بافقوا تعلن يتشناد كبوتك ألاف ني ألا تمالو إن الله حي كريم مالويا بدم بكتا ألاما ني ألا كسامن ألا كمالويا أني هذا مدون تاتكلن يدي أني دمفون تاتكلن يدي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ni Allah ma on kutu min sabata yire lamba sabati bima yalihu bi jalalihi min ka kana kan masayai ala mi dan fente kelenya ala temmalu yakka soso talen goshi ube min be soso duguma mo bunu mi mu'minu ye ulu baro ko talen ye cinyade kabo utigi ala fe wa amal ladina kafaru min mu'minu kafiriyara fayaquluna ma ja arada Allah bihaja masala ulu bafo nin talen fana la yimulla nyini nin talen fana soso fana alay mulla nyini nay kallu mo fana fo alay mulla nyini nay kafiru benin fo yudillu bihi kasira nin talen nunu qur'ana kono alay mo chaman filinu sababu ye wa yahdi bihi kasira alay mo chaman fana kandanu sababu ye wa ma yudillu bihi illa al-fashiqin me alate mo sifilinu sababu ko fasiki min bolen islamiya kono الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
fashiriya koroye de kabwala kanyamaru kanna fashiriya fulare fashira kumbaba be fashira fitini be fashiriya kumbaba o yi bolin do silamiya kono ke kafiriya o de fulani fashiriya fashiriya do be o ye junubu misende kabaira junubu de kanna ima bo silamiya kono fashiriya kabwala kanyamaru imaye cide nye nina aya wale fashiri fasiga be bo aka dinga kuna be chiali be ciden ko kamuso fawashira ciden ko ewa penya na maula ko duru be wulu ye fashigu de yaqtuluna fil hilli wal haram ako yurumin te ewa haramu makka haramu yo yurumin indaga lendo ibu faga ni be haramu kono ibu faga o fenduru o fendure jumae alqurabu folon ganga ciden ko ibe haramu layte haramu lay ba faqa wal hadiatu wa yakunu sugudo de ciden ko ibe haramu layto itaribu fana faqa wal anqarab ani bunde wa bunteni ibe haramu layte haramu law yafashqi ba faqa wal faratu ani nyina ibe haramu layte haramu la nyina yafashqi de afaqa wal kalbul aqur ani wudu fato kiren ko ni fenduru ye fashiki de ibe haramu layte haramu lay bu faga donc don ko ye delata yande ko nina sogo ye haramu ye atedu nina sogo tedu u ya delata ko parce que ciden ko fashiki do kele fulanna ko aka faga kabila na ya sura sogo be do ciden ta fon ka faga kabila na ko aka faga kabila o ya yira sogo tedu de o ko fe aya kono ko الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاشغو يجوني ولوبدو وبي على كلاهدو غرجا لاهدو سيرلن كوفي معنى لاهدو من دوني على تشي على يبطو منون بلوكا على يلي من يمنون بلوكا وبيبا علوما على كوكالي من نمين يوتلي من ناي على كوكبتو تشغو من كوتو باتو تشغو كي ويكلاهدو غرجا يني على تشي lahidu sirlen ko fe kallahi billahi ru borto ni ciden fana ce ni ciden fana billahi ru munu siri uba borto awa o nyogona hada madaw damadaw fana billahi ru munu siri ni nyogon ce lahidu sirlen ko fe ba borto nunun de to ko fasiku wa yaqtawuna ma amara Allah bihi an yusala awa alayu nyamara ko kamin tugu ibo fana tige alay mo kelen kelen nyamariya ikayini ala ce tuguni tawhidiya ube uni ala ce tige ni musirkiya alay kelen kelen nyamar ini ikayini ciden ce tugun ciden batoliye ube uni ciden ce tige ni bidiya abidai ko ciden ka dinala alay mu nyamariya ko sinji tugun ube sinji tige oya wala wayaqtawuna ma amara Allah bi an yusala bin beta alayu nyamariya ko ni ala ce min tugu ubatige alayu nyamare ko ni ciden ce min tugu ibatige alayu nyamare ka sinju munun tugu ibatige o yufsiduna fil ardi ubacciya leke dugu kolo ka fana ni ala sosoni ala kutaye ulaika humul khasiruna min man kutu sabatira mo mununa o tigla mo de perdi lawye ولو le perdire no yomal kama do saratuye foy tuye ni jahannabate كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله ألقوا كافرون أو بكافرين على يتغدد وكنتم أمواتا أو تنسود معنى سني كدا كان جياكونو يتنسود أو تنسود سنة كان جياكونو أما نجلما أتنسود فهياكم ألا نانو نما يكنين كولا كانت جياكونو ثم يميتكم وكفى نمو من كلا جلي سر على بي فكيبو جياكونو ثم يحييكم وكفى لا غرا على بكم لا غرا على بكم مسمن باكي كنين كيو او بكافرين على يچغدي
ثم إليه ترجعون ساقا بيبي ساقي كتعالى دم الله غرا عبد الله بن مسعود أكو آية من سورة قافر كنو قالوا ربنا أمتنا سنتين وهيتنا سنتين فاعترفنا بجنوبنا أكو آية دي كل سورة البقرة كنو وآية دي لنجيني كل البقرة كنو يا رب سورة قافر كنو قالوا أكو ربنا انتقي على أمتنا سنتين إيان فغسنا فلا وهيتنا سنتين إيان ينمو يسنا فلا فاعترفنا بجنوبنا على أن يريد جوران كالجنوب لا أن يفهموا في كان دمان يمانك لا غرا كافر بني فبورا لك يفهما ملات يفهما أقول لي آية كرود فلنية أما تنسينتين كرمونية فلو نيتم بماني جيدلا ساني كدكنا جيانكونا يسودي ni yesu foloy o kuntum amwata ni yesu foloy donc na ko summa yumitukum waye fulana ikasu fulana yoye faqali fulana yoye donc ni ako aya kono fa hayakum wa kuntum amwata fa hayakum etu mi mani jide yesu de alay nyana moya ni nyana moya foloy fulana summa yuhyikum nyana moya fulana waye la garatai ودي فلي سورة قافر كن أمتنا سنتين وهيتنا سنتين هذا مدين سيفلا ده يسرو جيان كنو نيانا ما يفلا يسرو سيفلا إيماني جلا مرة تنيا تقومي وقت مي ساني كدا يسودي نيكا سو فلوي نيجي كجيان نيانا ما يكى على يفقا نيكا فقا لفلانا bon itum be mani jinya la wakati mi nyala nyana ma yakka nim finye kila hibo jinya kono we nyana ma ya foloy tumami alayi faga ikalla jadi sara alayi faga ki bo jinya kono la gara ayi kono ki nyana maya o yika nyana maya le fulay donc tugo de awbe kafirani alayi masami nyindinke aw tun sula mawde no alaya nyana maya kasage kaw faga kasage kaw nyana maya o ko fi abebe sage kata ala de man la gara kajo alanye koro kajo qiyama keneka abaw pese abaw sarayin khayra fa khayr wa yusarra fa saru ni mo min ye hera ka ni sara hela la ni mo min ye juguma ka ni sara juguma la aw be kafirani ni alay chogodi ni be kelen ko fe هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم تمامي علي هذا مدين دالفو كنتم يسود علي دينيانا ما يكينا تجيكم تمامي علي هذا مدين كجيا شيغفو نفاكم منو فناني علي وكوي جيا شيغينا على بنو فنافو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على كل دين مسائل tumo fembe dugu kolo kanne ala da ya bedda awye aw hada maden na fakam adufe amife adonfini ne ala da ya bedda awye tumo fembe dugu kolo kanne nema de do ala da ya abedda da awye hada madu summa stawa ila samai ko fe ala ya kere like kata sanfe alqasdu ila nufura istawa bina qur'ana summa stawa ala العرش ويكد لك يفنك كفنك مني إلى نانا ويكفن كريكريا كتا ثم استوى إلى السماء وكف عليه سانكبا كريكريا كتا سانكبا فنالا فسواهن 7 سماوات أي سانكبا فنا داكا كي سانكبا ولون فلا وهو بكل شيء عليم أو على بسفن بلا على وهو بكل شيء عليم على بفن بدو ala be fembe do donc ni aya wure be nin tafsiri qul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ala ko be kafirani masade ni ne dugu kolo da tile fula kono wa tajaruna lahu andada
تبارك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين على قول دي مساعد دكولو دا تلفلا سانكبولون فلافنا وجعل فيها رواسي من فوقها دكولو دالي تلفلا على قلوب بلاك وبارك فيها كاكهيرا بلالا وقدر فيها أقواتها فين كاكد دكولو ينكونو على يابي بلا دكولو ينكونو في 4 أيام تلناني كونونا لا سواء لسائلين منون دالا كرنين دو من كالي كلاي أبيكم على يايرا دكولو أني فين دكولو كونونا لا أبي دارا تلناني دي ثم استوى إلى السماء وهي الدخان وكف علي سانكبا كريكري أتارا سانكبا فنلا أياسر سانكبا فنا ويه شيشيدي فقال له أولي الأرض آتيا تو أو أردي إيتيا تو أو كرها قال أتينا تايمين كتا آياكا آية لبا فقداهن 7 سماوات في يومين علي سانكبا ولون فلا فندا تلي فلا كنو أبيكم سانكبا ولون فلا دغما كولون فلا فيمو فيم أني فيمو فيم بو كنو على يا بدا تلي ورودي أبدا تلي ورودي dugu kolona konona fɛnw n'a ka hɛrɛ bɛɛ tile 4 sankaba 7 fana n'a ka konona fɛn bɛɛ tile 2 tile 6 dali kɛra o de kɔnɔ fi 6 ayyam ala ye dali kɛ tile 6 de kɔnɔ hadisa dɔ bɛ na sahih muslim kɔnɔ ale b'a fɔ khalaqa Allahu turbata yawma sabuti ko ala ye min ye bɔgɔ ye ala ye o da samedi don وغلق الجبال فيها يوم الأحد وعلى يقولود دماشدو وغلق دارا تنندو من يقول يقول دارا تراتدو من النور يقول دارا أرابدو وعلى يدابو دانفون شاري دقوكولوك على غمسدو وعلى ينفع آدم دا la sara wati juma do eri laba ni hadisa abe muslimu kono me ko hadisa munum be muslimu kono no ba fo qarib ni hadisa yo doye don ka sir ko sege le kofe comme imam na bayhaqi sege le kofe ko ni hadisa abu hurata ya mina kabil ahbar de ma mina cidena ni hadisa be muslimu kono de me marfuute kabu ya aba hurata ya mina kabul habar de ma ciden ka kumate ciden ka kuma min be bukhari kono dalike la tire woro de samedi alama dalike e wa ma shege fana de shege fana ta ayre de ma huwa alladhi خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ni aya kono an ko dugu kolo folo ala ni aya yayira ala ye dugu makolo folo do da ani fɛn o fɛn b'a kɔnɔ o kɔfɛ a ye kɛrɛkɛrɛli kɛ ka taa sankaba la ka sankaba fana da dugumakolo n'a ka kɔnɔna fɛnw olu dara tile 4 sankaba n'a ka kɔnɔna fɛnw tile 2 a bɛɛ tile 6 ala ye dali damina dumasi juma dali banna samedi ala ma dali kɛ ewa ma sɛgɛ fana dɛ a ma dali kɛ wa an kɔni aya y'a yira dugumakolo fɔlɔ de dara o ko bɛ sankaba mais aya dɔ bɛ na أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
niyene aya laje o bayira sankaba folo de dara o kome duguma kolo nima aya infamu abode yirela mais bunabas anana shehli bugari kono bunabas anyinin karanina ko ala ko ale duguma kolo folo de da o kofe atara sankaba da min ni aya fana be sankaba dali de fo ako wal arda bara zalika dahaha bunabas ko ayi ako duguma kolo folo de dara tumami ala ya da ayabila atara sankaba lon fula da o kofe anana duguma kolo la donc kaka ko bolala ima ya ko sum wal arda bara zalika daha ko mumbo tafsiranye ala yiredo tafsiranye akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha daha kore munye duguma kolo dalen ko fe pew kabila ala tara sankabo lon fulada o ko fere ala nana duguma kolo anana aka ewa jiwu bilala kana ka falen fɛnw bilala ka kulu bilaka mais a fɔlɔ de dara dugumakolo fɔlɔ de dara o kɔfɛ ala taara sankaba da donc aya y'a yira na fana lesiri dɔ bɛ ko ale asilu fil asiyayi ale hillu u b'a ta nin aya de la qaida min do u b'a ta nin aya de la huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ani aya wɛrɛ huwa alladhi saqqara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu ala de maso fingo tanfe damfe be sankabawlu fulani dum makolo ayabe kolo awye wala ubafo ala asilu fil asiyali hillu fingo fenye dum fin mi fin don finu lesirla adagara hada madenye fonni della nana kamin haramuya misali la ni enana mugo doma abake ka yiri do yiko ma karasani iri duniya haramuya de alim minye iri du anta fale ka della nati de emin ko iri nduni haramu yarama ede be della nati parce que lesir la dagara le ka do de emin ko haramu lendo fo della ka soro ede bolo qur'ana ube hadisa min be iri nduni haramu ya bolo mais ni o della ti bolo lesir la dagara ale ka do mo do ye kono sugu do faga ba ke ka do enana ko karasa nin kono sugu haramu ya lendo ale min bake ka kono indu anta fale ka della nati de emin ko kono yisugo duniya haramu e foyde ka della nati qur'ana ni hadisa min ba haramu ya parce que lesir la dagaray le ka du donc fengo fenye min few ni dumuni fewnye ani do finu lesir la wulu dagara hada madenye de fen min be haramu ya wala ni della nana kamme haramu qur'ana ni hadisa ni della ma min haramu adagaraye ninya jinya nema we mais dina fana la qaida min be lesiri la dina la dini tawqifiyya lesiri fana la dina la kana foide ke ni della tiboro ni difference de bonu nyogoje ni inne nana ema eba ke ka kodo ke dina la sisa ngo karasa ninya bidia de ni ntebe batola ninya bidia de ni min ko bidia do atenne kan ka della nati de imi mbake kabato inko ko be baraje nyina la ambe de nyinin ka de la folo ebi mbake nim batoke ibake ni ala batoke ibake nim barani ni ko inke ka de la juma qur'ana na hadisa parce que lesiri la bato la kana foide ke ni de la tibolo fengu fe ni bato ko ni baraje ni ko de kana foide ke ni de la tibolo qur'ana na hadisa la hari an kala qadar tigi fule ko de fo wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya lama hukuma lafi ko te daga ni iye ka foide ke ala kola koy kala ka kiri do la furo ni ma ala ka kiri do ma kala o yashalu ulama doni ke bawo nyininka ni ye doni ke bawo fona nyininka kana doni ke ba tugu be ko de waqtari bil muttaqina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ni doni ke bawo fona nyininka doni ke ba min be tugu muhammadu ka sunna ko ikatugo ko donc lesiri la batola kana foyi ke ni della tibolo lesiri la fana nema wula kana foyi haramu ya ni della tibolo ubeta nin chogo de la ko bon imaye mugo munun te nin qaida wudo uman nin qaida nunu kala ko famu ulu de beta bato bidiya ani jiyan nema bidiya ubetu nyaga bi nyoko misali la
ni ko mawlidi fetili e bidiyai doba kanto ko ebe kuma mikro minadu ko fane bidayo tunte ciden tilelaw ere kam mantoro e bidayo ventilateur min bi sanfe bidado aman nin khayraw de fa lesiri la nebe ke ka kuma mikro minna ventilateur min ben kunna mantoro min ben tegena lesiri la ala ya danye ya daga nyere huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ala min danne kanin daga ne de ni ebe ni haramu yanne bolo de be nani della qur'an ni hadisa nin daga ranne yede adagara lesiri la me emin fana bake ka maulidi inte foddeli la ka suru bolo qur'an ni hadisa ko maulidi e dina doy dina ko bato ko ani diane mo te kelenyo ala tumama la ko al yawma akmaltu lakum dinakum ala ko dina de dafara eska la ko al yawma akmaltu lakum dunyakum eska la ko dina de dafara ako dina de dafara me diane mo madafaw diane mo tumama la yujate suratul nahl kuna ko yakhluqu ma la ta'lamun wal khayra wal bighar wal hamira litarkabuha wa jina wa yakhluqu ma la ta'lamun tumama ala yfali bawko fo ka faliw fo ka sofo akon ala yen nunun da awye aka yelu ka ni masri hari bin nema wala ne ala bena feunda te mindo ha ala ma ko jian nema da farade ako cide ni sebo bena nema da hari bi atodo nema nana da cide ni sebo todo ute bandila terdo ute mikro do ute mantoro do aw hari ala bena nema fona da an kofe fo kata jian wala an fona te mindo jian nema madafade dina de dafara al yawma akmaltu lakum dinakum dina de dafara fengo fen koni ni ko yibo ke kala gare de nyini ka baraje de nyini ka bato de ke fodde la ka sori bolo parce que dina de dafara de ni dalla ma sori bolo qur'an ni hadisa bidiya bi bolo ika bato ni bidiya alamma ko sitala bidiya de do e tire ni sallallahu alaihi wasallam anana madina aya suru madinan kaw tamaro foro tibu de do ube tamaro bara de ke tamaro fule pura ka denke kanye ibe ta yele tamaro chede ka kantige ibe jigi kana yele tamaro muso inga ka shirala ode ato be denke no make ate denke chire na la madina boke do yele to tamaro la ka jigu be bi do bolo be kari do sembe kari do be sayre chidon ko ay nin to danger bala tamaro do nimbe ala de bolo ni ala ya latige tamaro ka denke ube denke hari naman ninke madina kaw sankela uya toy ube minke ka tamaro la umake tamaro madenke awa chidon kuma antum a'lamu bi amri dunyakum akwa yere de baka jinya ko nyedo aka jinya iru chogo min fule ayere de bennindo atumbe minke ka kuraka iru la ayati donc jiya ka ko temo fenye jiya nema uye bidiya to ola o yen nema de ni ala ya ke mo uye ni tora yera minna della yera minna qur'an ni ska haramu jiya nema lo be haramu ne menu della mana jiya nema daga lendo la anye kudai ne temo fenye bato de o dafara chidon na ka sebon tabina jama kulu saba nunu ma fengo fenke batola ni nanu kuyebo ke be baraji ni ka bara be sagima man haddasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa li amrina fa huwa raddu donc mo kan nin qaida u kuloshi batola lesri la kana foy ke ni delati bolo qur'an ni hadisa jiyan ne maula kana foy haramu ya ni delati bolo qur'an ni hadisa donc lesri fula nyene al aslu fil ashiya al hillu lesri la nema daga len do anye foni de la yemi haram al aslu fi din ad din tawqifiyya lesri fana dinala ikana foide ke nima de la so ube bonyo on koro ni chogo de la bo karamugo munum beta mikro ko ni maulidi ko bidia bila nyugo na makala ate foido dinala ate foy kalama dinala ate qaida do dinala ate lisiru do dinala na be qaida do be lisiru do dian nemo ani bato atu bila nyogona ala yere mu bila nyogona
dinako al-yawma akmaltu lakum dinakum bato yorola ko dinar dafara ciden na kashe ba mafen mofen ke kana fo dinar imam na maliki ko o aya jigido akon min tunte dina kono fo kata jiyan te sika ke dinai al-yawma akmaltu lakum dinakum malik ko ni aya jigido fo mofen tunte dina kono ako fo kata jiyan te sika ke dina doy ko nema fanawla ala ko yeglo ko mala ta'lamuna tuma malai jiyam nema jata ko har binne bena nema do wa dawiyatu min do afula ya ala ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa funnu nun kafam وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ala masamin korota lendo aya kan neman minke adama denye ala binofo de fanfa adama neman minke raye ala binofo adama denye wayji qala rabbuka lil malaikati ala ko cidema wakati fen fo ikam gowe wakati mi ittigi ala ko malikiyawma inni ja'ilu fil ardi khalifata ne ala ben nona bila dugu koloka ni nona bila do ko ala kan nona bila mana ala be se ka fembe nyana bode min be mogo do bila dugu koloka munum be ka kiru ni fenyana boli ke hada madun toka wala ire kan nona bila do ko khalifata o kore munye mogo do de tumbe dugu koloka kulu boye ka mogo wore bulu nola mogo do sigilen tumbe dugu koloka ala ye wulu boye abena adama don bila wulu nola ko khalifata yo ode do ko khalifata kuma sabana ka hada madon ke an ka sage nyogo nola ni jama kulu sara ubanna ulu deum bena sage nola ni ulu fana fatura u deum bena sage nola ko kata jiawle yaghlifu ba'dhum ba'da ala be hada madon ke nyogo nona bilaye dugu koloka nin kuma sabade bala ala kan nona bila dugu koloka ube danfe ndode tumbe dugu koloka la yugo dugu koloka bena adama na don bilon nola ube ala ya adama don nyereke ube nyogo nona bila dugu koloka tawsirikala uye nin kuma sabade fo me aya na chogo malikeu ka kuma chogo bayira ka fo ewa kuma sabayina min ka kene min ni aya be nyogonta danfe ndode tumbe dugu koloka ala yudu boye kana adama na dum bila wulu nola malikaw ka jabu chogobo odeira tumami ala ko ako muhammadu ma ko chidema wakati foyi kam mantu ya wakati minne ko malikaw ma mbena nona bila ka dugu koloka qalu malikaw ko ataj'al fiha man yufsidu fiha ko ala ebena mogo bila dugu koloka mogo munumbe chinyalike ويسفك الدماء وبجولي وفنا بويه وبجولي بينك دوغو كولوكا لو سلكنا كوم منا مالكاويه نينفو كوم مالكاويه جاتيد منا دانفو ندود تومبه دوغو كولوكا هذا ما دونيه ويتشياني في دوغو كولوكا ويجولي بونك دوغو كولوكا بو مالكاو نيانا ni ala kwale bulu boy ka adama fanana dawna tulu fana beke o chogo kelendela ulu fana beke o chogo kelendela wodi yato ko ibe mo bila dugu koloka nimbe tialike abe joli bo dugu koloka bo do ba fo ko jinnawde tumbe dugu koloka adama dawunye ko lu tiali bonare ala yunge ko bila yiri tula ani kulu sanfe ani jinyawla ka adama dum bila dugu koloka mi kuma o ma sabati o yaqi shawde jinna ko ni dara hada madanye me kafo nu de tumbe dugu koloka sani adama na don kabla dugu koloka kuma boyorola akoni malika ko ni kajjata mina ko ni na mogo ko ni jama kunu dole ko ni tumbe dugu koloyinka uye tinyali ke uye joli bo
ala yulu bodu koloka tuma mi akwa bena ni adama fana na dawunye malikew ya jate mino fana bena ko choko kelendela ko ibena mo bila du koloka munum be ciyani ko be jole bo wona hanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka aw mbaka ki subhanallahi fo ambi seniya kabo fen na gasilen bema ambi seniya kabo na gasibema na gasi yere senale no kaboma ikadda falila isenale no kabo na gasima hada madon bonko nyogo yale ma isenale no kabo na gasima ambi seniya kabo nin na gasibema hari ona tabe ebena mo woro dan fe woro da ku bila du koroka awun be ka sumana le fo mimbe awun be ka seniya ni minke ki seniya kabo na gasifembe ma o ma wasa hari bi ebena dan fe woro da no be tiani ke du ko be joli bo o mimbe na bila du koroka ala fo niyo o dan fe kala hala fo nyesa o ni o dan fe mimbe na bila du koroka awun ko ni ben ninke me ala de be fembe do o dan fe min ni be na da dan kum mi min bala ani abena min ke du koloka de bodo sa qala tumami malikew yanni fo qala ana ko inni a'lamu ma la ta'lamun akunni ala be ne ala bena min da ka bila du koloka nye munum be nye min bena min bila nola o bena ke choko min ne ala de baro o bena ke chugo mini ala de bodo o ci de onde bena bo ola na be nyuma be boala mo ko nyuma be boala ci atiku be boala sedi su be boala min bena bo bila du koloka do ni ke bago be boala ala kam mo nyuma bena boala ne de boado bena ni min bala ne de bodo autoro وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ملكه ulu ya ira ko ulu bala seneya u bala subhanahu wa ta'ala hada madde ni jogo min bila ni herado e yero ko jogo fo mo wuye pour ka mo kibariani jogo yinye ni ma fo ni ka waso mo la fenti ka wala pour ni ya ko mo kila degide e ma fo ka waso mo la ki yere jira fento la parce que malika fule ko ka subhanahu wa ta'ala fo ambi subhanahu wa ta'ala fo ambi seneya uma foni wasoye uyafu ka kibariyali deke ni fana yo ngona ke basitala ci don ko ana shaydu waladu adama bila faqr la faqra ako adama dembe nyema yennede ma waso wala ni yemmi fo kam go kibariya ani pour mo ko la dege ma foni wasoye basitola wodi atu malika wire yu ka subhanallahi fofo ambi subhanallahi fo ambi seniya donc ala ba fe ni ayam min kala nasisa ala ba fe kana adama fasamantaira ka ka fasamantaira malikawla ala bonya ni karama min ke adama ala ba fe kana oyira malikawla ala ye fe undo de da adama na dew makobe minan munun na kanya na ya kuno jiya ala yuda kuyira adama la utogofo adama tumami ayu togofo adama ka adama la duniya la ayo minan nyira malikawla malikaw to minan togodo ala ko wa allama adama al asma'a kullaha ko ala adama la dunya adama makobe minan minala nabe barake nay ala ya la dunya o be togola minan ni adama na ka dem makoba la nube barake no kanya na maya kono ala yo bedda ka adama la dunya o togola summa aradahum ala al malaikati وكفي على يوير ملك ولا أياسر آدم أبو تقول يا آدم الدنيا أيمنا وير ملك ولا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أقوم ملك وما كو كم نفلني أي نون تغفوني نايت يتغودي أو كم بنا فندا كو أبي تيالك دغو كلوكا كو أبي جوليبو نا ياسر أبي فندو mfuleka nunu ndate aye nunu togofonya
na ya surai abe fen kalam abe fendo abe koddo golendo ni munun date ay nunun to ko fonye قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا ملكوك سبحانك وكسني أبي علي لا علم لنا إلا ما علمتنا وكو ألا دوني تاون بلوكوي نئم الله دنيا منا أنتو روكوي ملكو يدوني سجيكة علامة يا do akaka hada maden fana ninya adabuye ni nyirin karam minna ni ba do bila adilla qur'anani sunna afo ite min do ko Allahu alam kanire bila fen foliye ite min do ibe min do afo ite min do adoni sagi kata alama malikaw te min do ya doni sagi kata alama ko seniya be e antige ala la ilma lana illa ma allamtana doni site awun bolo ni imalla duniya minna ni imalla duniya fuimo fila anto do koy innaka antal alimul hakim e ala de doni masaye e ala de kodo masaye hakimu ye munye hikma ye munye ka fendo ado yorola ni e kuma fo iya fo togo mi ya fo a fo wakati mi a wakati yode ni ala ye koko ke ayake wakati ma wakati yede hikima yede fa ka fendo ado yorola hikima ye kode ya do amba fo ka caya jamana kono chamanya hikima yede dore sula ikamunumunu ikana do mogo ka jogola ikamunumunu ikana do parti ka jogola ikamunumunu ikakuma ula ikana mogo safute au nyode jate mina hikima ye kutuba wula alaka ayaw munumunu ta fanka na dogula kutuba kono ciden ka risa munumunu ta fanka na dogula dere sula munumunu ta fanka na dogula awun jatela ninde kodo ni hikmai ninte kodo ni ninte hikmai ninye mudahana de al mudahanatu waddu law tudinu faydu hinuna ninye be mudahana de dinala ninye haramu de kam masala heke kana cinya bange waye mudahana waye haramu de wote hikmai hikima yede nogoya kanka ke yoromi nogoya ke geleya kanka ke yoromi geleya ke ciyami kanka fo yoromi o ciya foye bangali min kanka ke yoromi o bangali ke hikima ninde ema cide nyele dombe hikima baraka cide mbo dondolo don nana burusu mogo don nana tefen kalama anana ciden kam misirila aya sura wakati ciden kam misiri adila lendo ka tamaro funde bila ka doro komi misi wore nyugona o ya sur misiru madila nin togola ciden kam misiri tumbo togola burusu mogo do nana ale nyana doro do de kam misi wore do ube do de ka ba wore do atara siya aye sugune cebo grinaka ciden ko ya to akana ka sugune tige aya to ya ka sugune dafa ceye sugune ke ka sugune dafa o ciden ko aye jurufule fajila ka bo sugunenka o ye jurufule fajila ka bo sugunenka aye bursu mo ngole ako karasa koya salli yoro do mene misiri do ninte sugune yoro ni ndilana salli de kama ni qur'ana kala ani jikru sugune yoro to aye no ya minyira kungo kono arabu bursu mo yumate salli wakati nana dro sallira burusu mogo nye duwawu ke ko ala ika ya fanema ni muhammadu ika hinna ni muhammadu ma kana hinna mo wala ka faranka de a cidan ko ye fenyur wala korode ala ka hinna yurale no katemene ni ekelenka me cidan yo no ya minyira la sebo ye grili min kaka cidan me no ya minyira la ni nye kungo kono mogo de burusu mogo da atado cidan ye no ya irale la uni no ya de kaka aye no ya irale la de tado de me dondola ka sheba wula aye salu borona lega ye do tegela aka sheba wula chide nya jakwa foshe aya fili akwa dola kelembe janaba tasma kamide takado ibolola chide ntalen kofe sheba munu siglen ko ti ka sanu tay katana e kake makore akwa ai chide nyire bolo ye min sama ka fili ne mafotola ko chaman bolo
ni mu'min be tauhidi fo na be fulan ka fu yalla goshi abe mo wole kana sunnama ka bidiya la goshi mo jatela ko o yetrikita teriye ko hikima tala fate kuma chogodo a hikima to yede hikima yede cinya foli yede de hikima foloye cinya kanka fo yoromi ka cinya fu yede hikima yede foloye ode ka ko kelenkele do ado nyoro da ode to ko hikima قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تمام من أنه ملكة الدسرة وتقولا ونين دبي هذا مدين كتيرنا فسمان تايرا على يمين كنين تقولا معنى على ما من أنه أمودا كآدم ينين كاو تقولا فلوكا كوفو ملكة أيو يرى ملكة ولا ده تمام ملكة الدسرة adama yufo mo nuna na au masisa uye masaila do bila konni masaila jomba do eyafo anu unana uye masaila nyira mogoma ako ukwayen ninfo anye ayen ninkoro fo anye udesera uko karasai fona be munfola eya forofo juman titri kabo ni mo desera la yinye e nana fo ode pasamanta kabo kateme nuna na yira bela nyogon fe ekele nyafo nu ya yira mo folo wala de wulu desera la donc ko fe esera ka fo de be pasamanta dima wode ato ala mana kamina unyira adama ni malika ubema kwa yu tofo adama ko tofo ayu yira malika wala folo de ayem malika folo de nyinika tumamu wulu desera ako adama ko fo wode be adama ka pasamanta yira قال يا آدم ألك آدم أنبئهم بأسمائهم أو كم ملكوا كباريا من النون تغوي فلما أنباهم بأسمائهم تمام آدم يوم ملكوا كبار من النون تغوي من النون تغوي درون ترى أبين من الناي من النتا آدم أبافو من التغوي نينيا أو أبين نباردك أيام من التغوي من البارا منك أبافو nim mina togo de ninye awa ben nim bara de ke ayem mina umbe togo fo don to yo dellata ya ka fo ja lugan nunu kan nunu nye tawqifiya de ala de mo la dunya kauna parce que do go afo ko hada madum bobola maru de do ko dugo ko hada madum bobola made tundo ko iru abe iru la ma kam mimme abe kono kam mimme abe jila maga kam munu me ko hada madenye ulu de fara fara nyogon ka kam wala o sahalente ala de mugo la dunya kauna ni kaw ko do be mugo bu to donu ube bara ka bara ketay wodi yatu mina undo be bo abo wakati to ko tala minna be wakati undo ko dro mugo be to ko sorala mina undo be ube bara min ke bu to ko bo odela minan kuraw do be se ka bo mo cela uté to do ala mais na be me doni do be to do kiriye ka kala minan do to be ke woyel mais awa to ali asma tawqifiyya to ala de be mo la dunya la ate ko mi ko hada madem bogola mado ko aye kuma ta kononi kono kanni iri wala magaka ani juboli ka ko aye kanta wulude la uté kuma sahalenye ala de mo la dunya kuma wala lo wala afuleya ala de adama la dunya ayem mina munun togofo ku kabara fo ada de la dunya qala alako alamu aqulu lakum akum malikaw ma kunne ma fu awiyawa inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ko mu fendo golem min be sanfe ni awte fendo golem min do sanfe ate fendo golem min do duguma ne ma fawye kunne de yo o dombaga yawa dan fun to ko dogole min do sanfe ne ala bado dan fun to ko dogole min do duguma ne ala bado esga ne mo fo awye inni a'lamu ghaiba samawati wal ard
aw danfew min dogolen ba wula sanka wala mbado min dogolen ba wula duguma ne bado dugu kolola ne bado bo ko dogole kata hada madew ma cogo ya fula de do o ba ko ammu anin nasibiya ko dogolen do be hada maden shito do ambe kaka wala shito do masala jinya wuli wati mo shito do mo ko dogolen do be u dogolen do hada maden do de la me hada maden do bu do sisa an be ventilateur munun koro micro munun banya koro kilimu munun banya koro an bo do me mo min teya abodo alenya tule me anya bula uba kunni man nisidiya ko dogole undo be hada maden do ba do ala ya do dola ko dogole undo be ya amuye mo shito do taw ala de bo be do wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna awa abe fumu fe bange ne ala ba do abe fumu fe dogo ne ala ba be do وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نيني بونيا باي ni ala ya ke adama ye na ba ke ka adama ka annema ira adama la ni adama ka juriya wai da kulna lil malaikati ala ko cide ma muhammad ma fen foy kam man to ye wakati min ne ala ko malikiyuma usjudu li adama aye sujudu bi adama ka bonya aye sujudu bi adama aka bonya ni sujudu bi nya ala kan nyamaru kan de fulen ni ni ala mo nyamara ni minya hada hada madaw ni koro ni ala soso de do tanko ni ala de nyamara ya ke ya labato de ke ye ana labato de ke sino hada madaw to wanka sariyala ate daga mo ka sugiri bidanfe har ki kun sulaye har yi nyogona danfe ki kun sulaye haramu do atebe ni sugiri ko ni biaye doro ye fulana faralaka okebe men ni nyala ka nyamru kande na ko adama ka bonya nayi ateke malikawma ala sosoye abeke al malikawma ala batode ki dem faga misali la ki dem faga haramu de do metumami ibrahima sogora ala ya nyamariya nabi nyimo ka sogoye wahawe ala ya nyamariya adde ismaila kwa ka kantige tumami ayem adda kamuruda kanka kwa ba kantige abadu sukun kono kwa ba kantige de fanan kwa ala ya tan ala ye ismaila kuma bo ni kantigali femba e kay ibrahima tanwaka me anton ni tari denda ko iba kantiga ya haramuke me tankala de ibrahima nyamara na kera bato ibrahima bo botuma me ala malika fana nyamare ka sujudu bi adama ka bonyaya ka bonyani sujudu nye bato de do malika woy kata alama fasajadu malika be sujudu bi illa iblisa fo iblisa min ko illa istisna munqatam lakinni iblisa min niyatu istisna muntasilu abekum ayira malikaw be sujudu ke iblisa malikaw do de me ale masujudu ke kasori bulika sante malikaw doye malikiyate wala wadiyato ko illa min fulani istisna munqatam illa lakinni me iblisa aba ale banna kasujudu ke lakinni iblisa aba ibulisa bannaka sujuduke parce que ibulisa te malikiya suratul kahfi kuna la ko illa ibulisa kana min al jinni akol lakin ibulisa masujudu bide parce que ale jinnade ale te malikiya ale jinnade mais atumbe ala bato ka fara malikiya ka sanfe mais malikiya tunte de jinnade do hada madon bora adama la chogo mi de jinna fana bora ibulisa la chogo kelen de la adama don faye adama ya cigo mi jinna fana faye bulisa o cigo kelen de la jinna de do mi alema sujudu bi abanna wastakbara aya yere bonya ka sujudu bi adama wa kana min al kafirin anya alaka fisru waliya yakira kafirin akira fisru wali alama akira kafirin وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم على قولك آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ايوا اني كم مصو حواو اي سيغار جنة كنويا دون كباو ينون سوسوني أرجنة لا يالا آدم ني حواو وتنبي أرجنة من كنو أدمنا أرجنة لدوا أني هذا مدو قياما بتادو أرجنة من كنو جنة الأدينة يالا كلن لو بكلن تي دون كباو ينون سوسالا نكما سهلين an be ta do arjanna min Allah gara adamanu hawa tumbode kono arjanna kele inde do adamani hawa tumbode kono ala ko ayi sigari janna adama inin furmuso hawa aka sigari janna kono wa kula minha ragada haysu shituma ayi dumuni kar janna kono nin no ya arjanna yoro ya wujiya arjanna kono na yoro ya wujiya iri ya wujiya arjanna kono aya beddu aben nya ben no yawe ayi dumni kelin no ya yoro ya wujja wala tagraba hadhihi sajarata fatakuna min aljalimin mi ala ya irido kere ya arjanna kono ko ira adamani hawawula akonni iri koni akana girenni nade akana girenni nakana ni iri kelendu o iri ala de ba tokodo tafsir kalaw do ba fo tafsir al ba fo ko ba tokodo me asahalente de atogo qur'ana aya mana la ciden ka disa mana la ala koni iri do iri la janna kono ku kano do adama ni hawa bodo akwa kana gire ni iri la kana dude abe koni nyinin kale kira nyinin kale aha nan gire la ni iri la nya du mumbeke ala ko fatakuna min ajalimina afula beke to nyali kala ude wala nayi ni iri koni du afula beke to nyali kala ude فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأجلهما الشيطان عنها شيطان aya awa ani adamani hawa yucheni jalla yede abe komi ni jora fendo ka fimi na be boy koroka cheni kata kibi jalla ye ode aye adamani hawa wani ufula kelenku ayun kelenku kutilenku fagrajahuma mimma kana fi ayu fula tumbe arjanna min kono ayu bo akono ayu tenen ko ku bari janna kono ku fula bari janna kono wa qulna ala ko ihbitu ba'dukum li ba'din adu awa akwaye jigi dugu koloka adama hawa ibulisa aye dugu koloka aye nyogon juguye adama ne akajuruya shaytan ne akajuruya jugudu shaytan ne akajuruya ube adama na dawun juguya aye jigi dugu kolo kaye nyogon juguye ay walakum fil ardi mustaqar dugu kolo sabati yoro baw golo dugu kolo ina wa mata'u ilahin anidda musa ne akasa ya wakati aka sabati yoro dugu kolo inde anaba kadda mu bo dugu kolo ina sana akasa ya wakati kashe فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم من كلا آدم أن هواو ويئر من دو نمشرا فتلقى آدم من ربه كلمات ألا يكما ودوك الإلهام ku bila kata adama ma adama yo kuma nunun kumbe nyogonya kumina aye barake ni ayu fodoro ala ya katubuna ala kuma udo ali ilhamu ku bila kata adama ma adama yo kuma kumbe nyogonya kumina ku fodoro ala ya katubuna oye kuma jumaye obe suratul araf kuno rabbana jalamuna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin alay nin kuma de ilhamu kata adama ma adama yumina ayufo fataba alay
ala yetubu minaye innahu huwa tawwabur rahim ala yetubu mina bagade tubu bagaye ala hinna de nabe himila ikatubu kofe donc adama israiliyatu dobo fo mogo munum be tawassulu ke ni cide sala nu yeddo awke bi jahi nabi bi jahi mustafa nin tebbe nu yu balala do beta ewa hadisa do fo hadisa yi mawdudo ko tuma mi ala ya adama da ko au ba fi an kana taw au ba fu ko an kana tawassulu ke ni cide munna ba fu an kana do ke ni cide horomai munna ba fu an kana ala dalini cide horomai adama yere tuma mi aye iri do wo aye junubu soro akon tigi ala mbi delini kan nabi nyuma labayin tawaye min ye muhammadu ikan nabi nyuma laba mbi delina horomai ala ikaya fama ko ala ko adama ya do chogodi ko annabi nyuma laba menne bolo atoy muhammadu janko ko o kabbo ne ala bolo kasini ndegere ni ebe ne delini o toy ako ala tuma mi yenne da kanin finye ka kenna nyin kun korota kallare sulaje nya sabele nye ala la ilaha illallah muhammad rasulullah nyu sabele nye la resila bonya do ika do na ite ika damfuna ite mo si to fara igi yere ka to ka fo mo min kare ka teme beka wodi ya to ne delini atoy ko ala ko adama iye cinya fo nya farima ni hadisi mawdu maktub ala rasulillah ni nyen galondirale katige kada cidena sallallahu alaihi wasallam ciyata adama ye kuma munun fonni ala ya farama wa bi suratul araf kuno rabbana jalamuna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin alayyin kuma nunun de bilakata adama ma ayuf wala yakatubuna meddo insahalente israel siro mawduro ngalondo asahalente adama tubirani no kumawye awa ube qisa do fana fo ko tumami adama ni hawa ube ye iri intige kado adakon ko muso kateli ko hawa uta shera akonoma ko de kera muso ma kaloboye ko adama ta ko malika ko aka gono mina kana sha konoma ko malika ya gono mina ko min fule che kan korote ko iri inde balalai ko de fule waye nunu ne israiliyati de chinyate nunu kalonde nunu au ya dude ubede ye iri ndu kasi ukono ya dude nunu fule ka fonni nye nunu ne israiliyati ni qisaude nunu sabatilente قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا ألقوا عليكم اهبطوا منها جميعا أو بك بوار جنة كنا بك بو سانتا كجي آدم هواو إبليس أو بك فإما يأتينكم مني هدى nini alaka kanda nana auma dugu koloka faman tabiya hudaya ni mo minni alaka kanda sirayin bato fala khawfu alaihim qiyamah do siranya te ulu ya qiyamah keneka wala hum yahjanuna uyefe mununto ukofe jiya kono ute fudunu kana ulu fanama uye mununto jiya kono bisukasi te usoro ola ubenye shimin na qiyamah fana ute sira shirantu ya qiyama bisukasutu ya fana ube muntu kofe والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا مؤمن كافريرا وكذبوا بآياتنا وين ألك آية وقالون تغيا أولئك أصحاب النار نونون دي تاسما دونكوية هم فيها خالدون نودون تاسما كنو بدو مروتيبا تاسما دونكوية ولوتي بو تاسما كنو دي مي مغودو على سوسولا وبيدو دو تاسما كنو
ulu te tasuma tiguye ulu ta dunke wuye o ka junubu de wula she ulu be laba kabo tasuma dunke wuye jonyi al kufru al akbar kafiriya kumbaba ni mogo no shira Allah gara tasuma tigire ashirku al akbar fulan ka fuya kumbaba ni mogo na shira Allah gara tasuma tigiye iba kuno bada النفاق الأكبر نفاق الاعتقادي منافقيكم بابا كم عبد الله بن أبي بن سلول كم منافقات تقول نيم مغو نو سير الله غرا يتقول ده كوتا سماتيكي نونون تبو جانبا كونو ده نونون با كونو ده كوداي اوتيبو مي جنوبو تو من كا جنوبو يلاشي ete sa sumatiki e ka junubu de ilashe ni ka junubu hakke janna kabule be bo bun kasir be muslimu ka hadisa do foya ako amma ahlun nar alladhina hum ahluha akum min yatasuma yere dunke wuye fala yamutuna fiha wala yahyawuna ulutesa jahannaba kono utanyana mo yanyana min bunafa jahannaba tigu yere ako walakin me aqwamu asabatuhum an-nar biqatayahum akum mugodo be tasuma be ulusoro nu ka katawnu ka junubuye fa matatuhum imatata abe ulu fagaliya fagali min kanno hatta ida saru fahama fo be labaka ke komisari wo azina fi safaati donc ala be jendi mugoma ube delili ke nonum be bo obe shehi muslimu kono kabaira junubu tigi har nonu don na janaba kono ulu te laba kono ulu be bo me muata jilaw ani ewa jahmiyaw ulu baka ko ewa ani qawariju ulu baka ko kabaira junubu tigi ni sara kabaira ka ko ni donna jahannaba ite bo mi ahli sunna jamaa ka aqida he u ka aqida te ahli sunna nur jamaa ka aqida ta suma yere tigu ulu be ta suma kono bada ute bo ni min ka katawni aka junubu de ila she kabaira junubu tigi ulu be laba ka bo jahannaba kono katar janna wakati sera inshallah taranti sera o derisu be joya to be kenyinen kalewde subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk